Kani kadai ke Batesi TV. Refresh with Nohprah Premium. Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ki Khubor kimat mendaga janmit kinya phashwasha ki Khubor na ka Jylla. Hakar Tarik Nohprah arajar phosau keseng Voice of the People Party kala pini thu pat ba ikisangut ki kertong ki banse aireng hak election MDC ki banse long hau banai rempang arajar phosan nagi Southly constituency ki ba Hapo West but Eastern West khasi hills district yakini kertong la pini thu pat ba hak jingalang ka long hamairang Ukertong MDC jong Voice of the People Party na nongstan uba mar biang nongsit ula bensya penduk tiket hak keseng jong ke VPP. Uba mar biang nongsit udah uwe nag babongut ki kertong ki ba ke VPP kelapin mena hagri knias ngi balalen. Uba Ilyas Kharbi Q ulami bujli banyakon na sok ringkham constituency hadin bau MDC berbenta jong ke sok ringkham constituency uba penyak sings im uba longru chief executive member jong ke Khasi Hills Autonomous District Council ula kenriak no banyakon yak election MDC na nong thamai constituency. Wala ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District kelapin mi yak hukum dag penjari dek section Shispa Ndepulai BNSS dag bakhang persya ikitrok kitskum kibakit palat puat banyat hasor Shillong Hindi layo bagi dan kitrok kitskum kepen Kenya kini ke hukum. UMLA ke juai wailat miki Jylla hak arpau Tarik Nohprah arajar phosau ula play yak scheme sam ombam kebetip komkamo kaswan water combined supply scheme but ai tiru ya ka sernot hak dor bashnong hak jingalang kablalong hak community hall hak shnong. Ya kamo kaswan water combined supply scheme lambang Lingba ke Jal Jivan Mission, kebaga jinglot ke basau klur lailak apulaya jar sanspa, balas dang pentre ya kini ke projek hak atrik urampang arajar powe, bala pendap hak santrik unailar arajar posau. Lingba kini ke skim Shispa and repulai tili kilong yeng jong ashnong mokaswan, bat saputlai li kilong yeng jong kalat menkse kini yo ek ombam omdi hadu atliu yeng. Kau Village Health Council jong ashnong kadhor kalapin long ke jingra ke pre-Christmas mentagas ni kat Tarik Nohprah arajar phosau daga basam ki giants art kum ki blanket shaki khun sweat ki temen shimat bagi break badan jingduna hagid hotman hagan ga jingalang lapin iru ya ka program pin sngo tho pat ba ka be day ba ke jing e ka banang ke jong jing shong kha khinna ka lapin long lang da ka VHC ba ka sanction Uba Charles Pingrop, uba dew MLA jong anong thamai constituency, mentaka sngik at Tarik ubnai Nohprah arajar phosau, ula plipat ba ika detailing club, kabadai na kabenta ki kali shaka, batru iki kali sau shaka. Kaniga detailing club kadon hamau blay, hakabla long try uba Melvin Basayangwan. Ke Hills Farmer Union, kumshi benta banlek kemen Christmas bat kinong rap kathain pamplang bat Sonidan, Ripoi District, keliyok bansam lagi sembai jhur ki bedai banthong hakapor talang syakinong rap. Hagan ngas ngi layalam hi de General Secretary ke Hills Farmer Union, uba Alfan Bird Karsintio, baru President ka Sonidan Circle, uba Roswell Shadap. President ka Meghalaya Pradesh Congress Committee, ba Vincent H. Pala, ulakam bakam shim ladan kanu ke jing bei tingka hadut menta haga Jylla Meghalaya na 12 dang ya ka policy bei tingka namar bakarukom trekam kalong ka bajrang bha haba ajimot halo ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act uba palau loong bakam don kanu ke jing tingko Shakilan Transfer Act menta pinya phai shaki Khubor nagari Kipre ke Jharkhand kelapinjat ya palat Shispa akar ki jing thong drop bian ke bakhat sansngi dag bathmu ya babon teliki district dag pendan kam deki dur satellite bagi no sintiat blalum nagithan latmu banle ki kam ki bating persya ki to bedan kiti komisi benta jong ka policy ke bakhang ye kini ki jing di pen buan kino yalam ka Assam Congress kinthop yo Bhupen Bora klasha kem hakapor bagi yaki bandawa ke jing bishar hok halo ke jing yap jong nong bella ridul Islam ka Congress ka kenno ya ke jing liap pala jong ki pulet ha ke jing lang pat ba ka ba khamin shwa ka ba umin dirang ba ka Jylla ulah hukum ban toket ka Manipur High Court ka labatha ya ka committee bekerpang ban ai ka kaipot man ka artayo halo ka ni ka kam jong u Lasram Kamal Babu Singh ubriu na meite ubulajar ngai kalong yeng bat ki kin hon banakathan ki dawai ke jing persyang ka bajur kin thop ya ke jing shimkya jong ki he officer ka ba ke jing wat ka ya shakman
Kylleng dorbar thawan jong ke Tamil kelong ke berjenjar bha nama ke jing yakin at ki pedang ya syakmat hapadeng ulat ke Jylla urawi bat ke sorkar Jylla holo ke jing thongkam hakis kolba. Baru ar liang mamla ki kedau ya ki kendon at ki penjur ya ki jing yakin at lo ki kinhon wa ya ki vice chancellor. Ka BSP kelapin bena ya ki jing ki habrok wei keri hakar pusau trik Nohprah Persha ya ke jing kena Bu Menteri Kampo Yeng Amit Shah pelakaran Kelamburam Yu Dr. Ambedkar. Ka klik duk jong ke BSP ka Mayawati keladawa ya ke jing panma patba bat banjur ke jing nok senyang jong Ambedkar syaki dalit bagi jai bendri besar I doben. Ka Kongres kelakot penlong ya ke jing ki habrok wei keri bandawa ya Amit Shah Menteri Kampo Yeng ke sorkar pedeng Bu Unhir Syukino halo ke jing keren jong Yu Dr. Ambedkar. Kijing ki ikan thop ya kijing yat patba kijing alang bagi nong thok Khubor bagi jing ai jing mut penek pensa ya kerteng bat kanam jong Ambedkar. Mentah baginya phai syaki Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Kiyeng bisa sipai jong ke Pakistan kelarai penram ya ki apusan ngut kira patba da ke beset patok hadu arch post nam namar bigila thombor ya ki jaka jong ki sipai hakapor jong jing ki patba hau benai jemang aratar polai. Kita kejing ki klami na kejing syakam jong menteri rang ba do berem U Imran Khan u bakaseng jong ka kentat bagadon keti. U menteri rang ba do kari India u Narendra Modi ulahiyar kejat hakuwet u bade menteri rang ba do beningkong jong ke India berwan jengok hadin sa pulai snam. Kini kejing le jengok katmu ban penjeli kejing adai haka khayi pateng ke boarding bakalarati de kejing alang belatmu bagi nong yalam jong ke Kuwait bagi nong shoshnong jong kari India. Kinong India hak Kylleng ke Pyrthei kelara ke World Meditation Day ke beningkong hak Pyrthei da pen kesan ya ke benta jongka hak jingsuk bagi jing bahajingnya. Lightly temple jong ke Hindu kila shat hombor ha Bangladesh hak bapratli blade how kila shat penjulor hak arli ke district. Ki pulek kila kem ya uwe brio bak kila pentikna bola thumu ban penjulor ya ki jaka. Kita kejing syak thombor kilong hadin kejing kulmar kebadan jing adai bagi jing syakem jeng wei umong Hindu uchen moy Krishna Das hau benai nai wing. Kikin hon ke bayada ya kahok kila kintu ban le stat ban yadai ke jai penduret pat hapadeng kejing hakate kathan. Ka jing kenat hapadeng ki sipai ba Krisha ne ke sorkar Yemen bat ki rang Houthi ha ke jelatis kila penlong ya arngut ki sipai ban yap mat saungut ki wei pat kila mensau. Ke Yemen kadang don haga jing kulmar bat hapadeng gijing persang ban wanra ke jing sok haga bagi jing syak thombor jang ki Houthi dangshan kila wanra ya ke jing pendram namar bagi thombor ya ki rupai ba. Kuwe ke kali kelarat naphang ha kuwe ke yo Christmas ha Magdeburg Germany haga ba arngut ki beri kila yap bat palat ndo phongut kila mensau. Upte unong nyak kali udu doktor na Saudi Arabia ubasa Germany na do ustam araja Henry bat ula syakem. Kani ke jing jab skausi ke penken mau ke jing syak thombor jang ke yo Christmas ha Berlin house nam araja khatnrio ke bala penyap ya khat armat ki bri. Ka jing her thmaleng sun jang ke Israel ha than pedeng bat chate jang ke Gaza kala penyap ya khat prangut ke nang Palestine kin thop ya prangut ha kuwe ke yeng mala masa brio. Ki jing thombor la jaru ha ki yeng kesam ha ka bash phongut ki brio ke la yap ha jabalia bat kuwe pat ha ki jaka ba maljan. Kejing kenat ha El Fasher North Darfur ha Sudan kelapen yap ya nyuspa prapu arngut kira pat ba bat palat syaja shispa sa pulangut kelamen saw na do benai jemang. Ke UN kelakot ban penkut no kejing kerkut sipai bat ban buat renti ya ke anjong ke Pyrthei ke biadai bat kejing long beriu. Kejing kenat Sudan kelapen kendria jaka ya palat ka saw million ngut ki beriu ke belawan ra kejing ke bakrau ha keliang kelong beriu man beriu. Uhek berim jong ke IMF Rodrigo Rato ula syak rai penram da ke beset patok ke haruk sansnam namar ke jing lek thok hajna ba ke jing bamsam. Ula buri palat $1 million hagi akaun basyabari bar ula pendan kambakla ke jing map hajna jauh snam araja khat ar na ke bentan pendan kambakla ya ke pisa. Kini ke jing syak set patok ke ba jong Rato. Ula syak set patok arstem mensua namar ke jing pendan kambakla ya ke pisa jong ke company. Kinong tokit kelalap ya ke jing liat thok ke bajur bha hakapor bulong ke musembut mendirang ba jang ke Spain. Tikitu kinong Khubor hakimat kimat kuble.